Hi everyone, welcome back to my new mini blog. Aru dudin manor agote Rudrakon sai ahilu. Movie kon sor khub eta hepa asil, super excited asilu. Aru bahut bhalo lagile. Aru Tinsukiat ami sabo goisilu. Aru office par golu kane okonman deri hoi gol late show to sabo loga hol upai nai aru. Finally ami Tinsukiat palogoi. Jonam apnalokok review to dim kenokwa lagile. Kintu monot eta akha thaki gol Bhaimanda kon soa nai etia lage. Bhaimanda kon sabole khub ichha asile kintu soa nohol aru hetu karone moi bhabilu Rudrakon saihe erim. Aru kenokwa lagile apnalokok jonam. Aru apnaloke kobosun baru apnaloke Rudrakon sale nei kenokwa lagile. Aru iman dunia azikali Okhomia movie bilak sai bhal lage nohoine baru. Aru Tinsukiat moi sai bhal pao agore pora Tinsukiat kebabaro saisu. Kintu yate osorte akhe pakhe jodi eta cinema hall thakile den bhal lagile den. Tar agote ami pet puja kori lolu karon movie saunte bahut deri hoi jabo jehetu late show aru efala manuhor bhir dekhise ami jitu show saisilo ako mane atatko late show to tar agote ebilak manu ulai aise sauk kiman manu iman deri ko holo bahut manu asile aru prothom to kotha movie kon bahutei bhal lagile aru bikhek bhabe Ravi Sharmak moi bahut bhal pao aru iman dhunia physics to iman bhal of course bahut bhal lage teketok to movie kon sai to mor bahut bhal lagile apnaloke jonabo কেনকা লাগিলে আৰু বেছি দীঘলকৈ ভিডিও বিলাক দিয়া নাই যেহেতু কপিৰাইট আহি যাব তো আজিলৈ আহো বাই বাই